in than ma khan Mizoram General Election Prediction MLA bial rang thlir na ti lalpar liana zia karon chiara tunruma chuan in than zo nuwa David Sailo zia ring chinang o tia thupuya da karon chiar don ani Facebook a tumli post in zankhata bial som zel thirin arin dana soya akar laka status tenen lam hian a indotin karon chiar lo anga comment section lama kan ngai dan le rin dan soi howila a thei in min lo share sak bok ula alom om ngotang November ni riat sang ni somni pathum khan hetiang hian aziaka rin thu vek ti she masa ila min nya le mo adik ring ve emoin omdona tu emorin dana ngaila lalung run lutuk lowang u bial somlia bial som tar lang masa ila bial dang chu zandang atan kan ti don nya ti in bulatana arin dan chu hetiang hi ni dampa lalrin tluang asailo MNF tuirial laltlan moya ZPM serlui lalrin sang aral te MNF tuivol lalchanda maral te MNF Troy Professor lalni loma ZPM tuichang W chuan oma ZPM Aizol South 3 Professor F lalnun moya MNF Thorang zodin tluang aral te INC Longtlai West ngun lian chunga INC Lunglei North Vimal som tluanga ZPM Hebial so matang hian MNF pali ZPM pali le INC pahni da photang o ngai dan kan soya comment lama in ngai dan zalen takina soi theye ti inatlipani atuk zan November ni kwa a hetiang hian arinda na soile a bial som dang ring le chinila bial som li kan rin zo huna akhai khom na kan siam don nia ti in bulatana arin dan chu hetiang hi ni Aizol North 2 Dr. Van Lal Thana ZPM Aizol West 2 Lalnging Lovamar ZPM Aizol East 1 Zoram Thanga MNF Aizol East 2 Bilal Chanzova ZPM Lunglei East Lalrin Puyi ZPM East Tuipui Ramthan Moya MNF Champai South TJ Lalnun Tluanga MNF Chalfil Lalbiak Zama ZPM West Tuipui Nihar Kanti Chakma INC Serchip Laldu Oma ZPM Zan in result ZPM Paruk MNF Pathum INC Pakhat Nizan Nena Belkom ZPM Palia Paruk Bel Som MNF Palia Pathum Bel Pasari INC Pahnia Pakhat Bel Pathum Tia Arindan Soyin Komen lama in ngai dan han soile te ule ti ina ti topa Chunzom lovina tuk zan November ni soma azan rei no ya he thu hia posta tunge sarkar na siama irin ti zo na hi kadong nim ve viau mai rin thu soi hu na ni a rin thu in tumdanga ti ngai lawin bial bil te in kan puang ani a kan puang dik vek don lo ti hi chiang reng zan in chu ol ri ila rem changa kan puan chunzom le don nia zirve deu ngai ani thina atopa bial pum puirin dan prediction kan tar lang don nia kumin in thanchurin aya ma apuan ani ta ka wangin mishing aya thok chak jok sum chele kan om hle ti ashiata wakar zinga cholkar thum vel vok saman pai po na mual chu an om ka she chiang an hlo ve ni mayalom vote uire ti hiari ve fowa tuntum in thana hian ari ring le zwalem o ti thei achana oma abik takin ruling party lama hian azwal kai mai thei khoi bia la po SEDP dong langsar si king tur taka MNF candidate du chia lo party dang vote tu zinga in thania jersey pol hange po an om thu sia tani heng ang chi hi an tam tham via wangemo achek bia la po khan jersey pol dong hak man le ko khom man nei thapa pung khom te zinga khan hak man la fela vote balova in sia an kat nuk an ti bok
an pol na sa tuar mange ti kha pol man la ka du to ka om theyang sing ni le sa nga emo singa emo dong langsar ve to laklo ril ru tapura in thania jersey pol ha an om mai thei atling turin thuringot nei tur po hian biak kwa langai na sa a anai vai phei chu chhuan lam dang siama kal chil po om biak kwal tur po thlan phim khur ngai takani party mi biak fu chuan pathum na tur chiang sa angai te po hian kan thakhop mai an ti thei zel o an va thalom em Christmas mang nuam deuh chun om dona candidate za som thumero an tla don chianga vote cherni atanga an in le lo re zui tlok po ngai ti thaviau zinga hian an om don lalve deuh thin te kha then khat chu kum nga chung an then ve vel mai dona then khat hi chu tlama se aizol da ya picnic spot huan nuam sumdon na lian ne na in chek arbom lutuk to an ni hloma tlama se inrin ni vok samana an buai don lo dam chung ei ne yate phei kha chu ti in December ni som pathuma ring chinang o ti chu chun zom le a bial som thum puan chhuani ta inrin dan ne na in angvek don lo hetiang hi ni e ti in bulatana arin dan chu hetiang hi ni le ta ni Longtlai East Dr. Lorraine Lalpek liana chinza ZPM Saiha Dr. K Beichwa BJP Champhai North H Ginzalal ZPM Tuikum PC Vanlal Ruata ZPM Aizol North 1 Vanlal Hlana ZPM Aizol West 3 VL Zai Thanzama ZPM Lunglei South Lalram Liana ZPM Rang Turzo Lalrem Ruata Changte MNF Lunglei West Si Lalrin Sanga MNF Hachek Robert Romo Yaroite MNF Zan in result ZPM Paruk MNF Pathum BJP Pakhat Zandang Nena Belkom ZPM Soma Paruk Bel Som Paruk MNF Pasaria Pathum Bel Som INC Pathum BJP Pakhat ti in bial som chawa om ta zan in tarlan bi ka ngai danin han comment le te u ti in akharani a prediction hi chol san wangin November ni som pariata chuan thudanga post le tadaya chiar lo ang kanin thanrin dan po kan final thei jep to a naktuk Sunday ani a politics cholila Monday lama tum chin photang zan in chu hol kwalang tun hun toy te la om hi a hlim om phiana candidate za som sari zinga chungnung bik an la hriat lova tu po an la in ring em vek hlom ni in alanga a ho zonga ngai to sak chuan candidate za som thum hi chu in seng so ve thowin an tlange ngei dona then khat phei chu in seng hekin aniang chu Christmas le kum thar hun puin min nang don zui alal te tan po kum nga hi rei te chiam lova kumli na vela tang chuan campaign le turin an monga zale mai don lu chil velo hi ha dam phian ani cholnia vote chiar hi Christian state kan ni angin soya tam riau Central lam hian Mizoram chu Christian raman ni a irun lui te ang uti in Sunday kher hi an ron ruat ti do nila state nang vote chiar turan om ve nual boxi lo in lak bing vaka Christian nek chep na lo ti hlua arem lo na om ve tlat Sunday kher lawero ruat tur chu tam viau thung Sunday here servek vek chuan an serviawa Mizo Christian zinga hian alala phi an tamzo ka ngem o ati thei tran to thung biak in thleng phachina po hian Sunday ya fatu deu reng mai biak in ati puidong reng fatu ngai reng ko shan hi kan thanem viau to heti zonga ngai to phei hi chuan artal ni refreshment ta boy ni thil nilam ni committee thut khom ni poisa khon ni eng envelope lo pe mo khon ni upa emo twal upa emo rongbol tu emo thlan ni biak in hnuai emo biak in hnung emo avot chiar ni te heti deu nuai hi kan ni
a ser lai tak hi Bible ser ati tak tak ne na khai khin diak diak phei chuan biak in thleng phachin po hian kan pel thui viau to em Christiana po biak in thleng phameu lo te phei chu len chwa right hun zu in hun a then tan zu check hun tlai lama chung ko choi khom rot hun hospital adam lo tlo hun NGO le mi maltan mi thiral hun te ni nuai bok na zong te tan central lam kai noi staff selection phei chu mana ta to Sunday hi exam hun het Christian kan ni anga kan do dal ngai mang lo ani bok kumnga dana in than vote chhiar po hun tam zo ka Sunday ruat ngai mang lo state dang te ne na rual khaya Sunday tin chhiar tur po ni lo an ron rot fu ve hlau heti taka kan han khuk pui tamai hi adik berem ti ngai to ngai takani alanga moi ti ka ziak to a he issue po hi kan ni na aya alanga moi zon na ronga kai lek leka Taliban kan soifo Talibanism kan ti mai kha Christian state kan ni wanga sa khwana hoya kan California anga lang theyani phei chuan ti lutuk hi dik big do nemni Mizo Christian te hi kan ser tur ber pathian nia po hian kan lungrual chuang lo heti taka kan ve ani chuan kumnga danani khat vot chhiarna na Sunday an ron rot ve ai chuan Sunday ya kan thalai na zong te exam ngai zia te hi a vei om du don mange a sei ma in kal sanang veng chunga mit thi an han oma a vuinia a len pui tu ten zai dap dapa in chunga kan in beng khat thapa a then chu jing choi khama tanga thungar ngar pon om thin a vui tu pastor te a vui don na ya an ron thenga alai luma thut na kya na phut swa wangai thin hi a vei om ma dewa kal ve a hun rei zo kho har chung te hne ma zai ve dap dap hi a har sa viau ni turani pastor zong zong chun ni lo mai thei atlang pui hi chu an ni chiang heng ba ka pastor then khat bial fang hi chuan zui tu hi an ma mo ta em maya an ma ni hian an loina ko shan upa te mun danga an program BSI le adang te a hian upa te hi an zui khat khop mai zui ni du zui tu ni thiam lo le ni tum hau lo pastor hi an thanem fu tamai leilam ro rel tu politician te hi an en ton thui viawin alanga an in an na po khai khin ra la chuan tam to khop mai pastor zong zong an ni lo ti ero sia ila atop na kumko chunga central sarkar me kho tuliana opposition lamin lemhlet na konga aw khum na turan humang lo mu hian keini rama voi khat minister zeu po chethei to manglo kan ni lai hian ram shwai na a chuan sa khwana da tha in a I swa viau zo kani keini zong kan politician te thil nei affidavit kumnga dana athan wak dan en hian ramshwai tora angai na riat viau ai chuan ei ruk lo phot hi kan ram dam doi poimo masabera ka puange atiani ti chuan ni zan November ni somni pathum dar somvel khan aron zo fel tange nge a hetiang hiarin dan chu ni Mamit H. Lalzirliana MNF Kolosip Lalfam Kima ZPM Aizol North 3 Kesap Danga ZPM Aizol West 1 TBC Lalven Chunga ZPM Aizol South 1 Silal Soivunga ZPM Aizol South 2 Lalchuan Thanga ZPM Lengteng Dr. El Thang Moya MNF South Tui Pui JJ Lalpe Klua ZPM Tui Chong Didi Chakma BJP Palak Keshamo BJP Zan in result ZPM Paruk MNF Pani BJP Pani INC Nil Zandang Nena Belkom ZPM Som Paruka Paruk Bel Somni Pani MNF Soma Pani Bel Som Pani INC Pathum BJP Pathum ti in a final tani Soizu yang o tia bultanin hetiang hiana zia chun zoma
bial mal khai chuan a har sa bial mal te te in kan han ring chin ani a adik fam kim lawang bial khata mi pahni buk viau nga yan om thua a ma se atling turarin tarla nangai miawa kan she thiamang chu MNF le ZPM MNF hian majority theina chansan nei ve thawa chutiang ture ro chuan omze nei nan bei tok lo thung candidate an final har lutuk le in thlan puan ma thut kha atwar beran ni thei vokpul shi covid ral tlan le adang te an hisa patel hau lo ti buai tu an ni tur ang ni phak tir lo tu a oma ma se chu chu mi pui dam na tur le ria thiam na turin an beina salova mi pui thau thla khuk an to pha thei hetiang zong hian mi pui ril ru kwai peng thiam se majority le theina chan san nei ani hei ba ka zirlai le thang thar ba ka neutral ril ru ZPM in tu lian pui om kha lak let sak turin man ruwa emo beilet na mu malemo an nei lo bokani ZPM hi an party chung an noi ru viau theia party enrollment da phei chuan congress po an phalo thei bok politics thiam takin an kalpui lawa mipui le thang thar ten sarkar thar kalphung thar ZPM an tia an bei sei fur na hi an chem al thiam lo hle bok candidate an puang ma a mani bial thewa thurwal puitenen an bur ngar ngar hloma party anga an el puite beilet na konga an pache zui hle a hei hi august le september vela ZPM borwa ka niam an ti chan kha ani arin om ma se majority zonga khai khinin party lian dang pani te mi puya an borwa enin ZPM hi an sarkar mai om mange ti ol beran ni mi pui suk thek thirin kan rin chin aya tampo la theidin muna an ding hialani Congress hi candidate nei thapol takan ni a thalai du om tak takan omani ramshrai tur po in om tak takan kat nuk mai an hunala her chuak le e manga tuna candidate an vor chwa tam tak hian la bei dong mai lovin ramshrai turin la bei zui zel se an tling lo fura pathum na an hau furani po in candidate te chiat wang lam ni lovin Congress thliat le ri lo ti pom thiam se candidate na mun dang lam Aizol West to Biala MNF le ZPM 10 an palian an ser lain Congress lamin Dr. Ngurding Liana anda amau mai hi pathum na tora da ngam sakaning e yang Pungurding Liana hi West to ai chuan chalfila ding se azia zang zok nge yang Sang tur zo Biala ZPM in pulal muan puyapun te anda hiamak bok Aizol biala vil ve shewa shiat lain akho chwa na emo atlak lum viau na biale mo ni lo lama an thon chho dai hi amak bok ani hi thling lo ani chuan patni na a ada ngamang tui kumbiala congress bokin khochak lama tangin poti ti zo than sa nga anda po hi in tu ha lo tak zinga mi ani a pathum na a chiang takina da ngam bokang anu khoya chalfil biala MNF in pukelal mangaya anda hiamak bok assembly speaker anda lo raw rawani chuan beisei then khat zinga a aya buk rit turan om ritani kwata ani mela tlintum em lovin handing ve mai se ti a ang riaw pathum na ada the hial ve bokang apum pui thlir na heti zong hian apum puya sit lak thei dan tur rin dan tar lang le ila mi ti dan ani MT kan thulova rin dan mai ani ti kan lo she don nia ZPM som pakwa tanga som ni pali MNF som tanga som pathum INC pathum tanga pali BJP patni emo pathum emo klipna hengrin dan te himi puisu khe ka tanga phak to ka chut chwa dan ani maya ZPM wangi molamani lova MNF hwat na lamani heklo congress tan lo wang po ni lo tu po sarkar se David Sailo hi a David Sailo zelanga
ZPM te hi sarkar se MNF aya min la hona sa jok fe tur po an la ni mai theya sin ti in ato pakhar ta ni khaile David Sailo hi tu po lo ni se eng ang mi po chu lo ni ta se kan ngai sang emo ngai sang lo emo angai dan hi kan trom puim arin dan hi kan pomem enge kan ngai dan kei chuan trom pui chin ka nei na in bial then khata ZPM tling ngei tura karin tling lo tura da an om zeu zewa khoi bial nge ti ero chu ka soiri lawang rin dan soi hun la ya ni boka soi zui ve mai mayang umiang